ريفبريا خسر مسدي وقسدي جبوني قاشكرنا قشدان داويين للسورية وديالوكين لقل دستهلات الشامي روجا حفدي فيمهي جيفينا خوا إيا أصاي لدار خستن دي جيفيني دا قلق خالو برسهاتن قوتو بشكرن هروهات هكزي لسر بازي ديالوكي هاتكرن جيجري هفسروكات يا مجلسا جيب جيكار ريفبريا خسر غابرييل شمعون جروج آفات تيفيرا بحثا نافروكا جيفيني دكا على عدة نقاط أبدينا فيها الاستعداد. د جوینا سه آلیدا ملسر گلک خالن گیرینگ نقاش کرنو ما آماده بونا خویاش بو دیالوگا لگل حکومتا وکوهیس پشت راست کر. به تایبتی دوسیه قصده و تفلیه کرناوی یا ناوا وزارت براوانی هات نقاش کرن. د نقاشان دا متکس کرکو دوی قصده با آوای کی کومی تفلی ارتش ببو تایبتمندی خوا بپارزه. نکو با آواین فردی تفلی ببن. جبرکو هزین سوریا دموکراتیک خودی اسمونین گیرینگن درزگار کرنا هریمین باکور و روجلات سوریه دا فدکارین مزن کرد و شر ترور کرن. لعالیه کی دنجی دوسیه گرتگهین چتین داعشی هاتا گوتو بیش کرن. مگوت آمدنه ده درباره وی مجاره دا به حکومتا و کویز را دانوستاندنان پیک بینن. بریا دیالوگو جوینان امه بگیجن چارسریه که گونجاو جبرکو اف مجاره که هستیارو ناب دولتیه هر وها وکه امانته که لگل میه وکه ریفبریه خسر ام دیبینن دانوستاندنین بردوام ده پرسکریکان چارسر بکنو هیوین گل سوریه بجه بینن آمال شعوب سوريا بشكل عام وليس فقط شمال وشرق سوريا. غابرييل شمعون تكسكركو أو آمادنا بريكا دانوستاندنا سازين حكومي جنوب الهرمي ورن أكتيف كرن. المؤسسات التابعة للدولة السورية بشكل عام د جوینا سه آلیدا ملسر روشا سازین حکومی جی نقاش کر. ما پشت راست کر جبوکو سازین حکومت جنوبا ورن اکتیف کرونو بکهون خزمته ام آمدنه لگل حکومتا وگوهیز دیالوگی بکن. Ancaq ev pirsgirêk birêka danûstandinan werin çareser kirin. Ev yek dê bikeve xizmeta gelên Sûriyê. Pergala nenavendiyê rêbazê çareserkirina pirsgirêk û aloziyên gelê Sûriyeyê û em ê di nîqaşên xwe de her daxwaza veyekê jî bikin. مثل النفوس مثل الهجرة والجوازات مثل البنوك. دي نوفا كريزا سوريا دا هرما هري أولا هرما باكور و روشلات السوريا بو وهف قرتنا قلنوي بو نمونيكا جيهاني جلورانها جاوي تواهي سوريان و جيهاني لبروجيا ريفبريا خسركو ببابنگه چار سريه